Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Payros News TV aho muherereye ku isi hose nkomeze mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Giye kugaruka ku makuru akomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho tugiye kujya kuri front, tugiye ku rugamba tumenye uko byifashe aho AFC M23 igisirikare cyayo na FARDC regime Kinshasa irimo ihuriro rinini cyane rigizwe n'aba FARDC, abasoda b'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi benshi bakomeje kwishyira hamwe barwanya ihuriro rya M23 na twirwaneho, aho ibintu bikomeje gukomera. Rero tugiye kugaruka ku bikomeje kuvugwa by'umwihariko ibisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi byateje ubwoba bukomeye cyane abaturiye umupaka w'u Burundi. Ubwo turavuga abarundi baturi umupaka wa Kongo n'u Burundi, bikaba byabateje ubwoba. Turagaruka muri ibice byose uko byifashe ku mirwano, Kamanyora ukamanuka mu misozi ya Uvira ndetse ukanagenda mu birometero 20 werekeza muri Bukavu, aho Wazalendo yasizoye ivuga ko ibuze kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, aho Wazalendo ivuga ko ishaka kubyigarurira. Bimeze bite rero? Abaturage bari mu bwoba, ariko reka tujye muri inkuru yose uko yakabaye, tujye muri updates twumve uko ibintu byifashe maginga ya kuwa kabiri tariki ya 2 Ukuboza. Imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo FARDC zigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo hamwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi iri gutuma ibisasu byumvikana kugeza ku misozi y'u Burundi ihana imbibi n'umugezi wa Rusizi cyangwa Ruzizi, bitewe nuko waba ubivuga. Ibisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi byateje ubwoba mu gihe abanyekongo bahunze imirwano bangiye kwinjira mu Burundi. Ibisasu hafi y'uruzi rwa Rusizi cyangwa Rusizi hashize iminsi ibiri amasasu n'ibisasu bya bombe bitigisa imijyi ya Katogota, Ruvungi na Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo, ku misozi ya Rukana na Mparambo muri komini ya Cibitoke intara ya Bujumbura. Ubwoba ni bwose, abaturage bahagaritse kujya mu mirima batijya ko imirwano yinjira mu ruhande rw'u Burundi, nk'uko abatangabuhamya benshi bavuganye na SOS Media Burundi babitangaza. Byibura ibisasu 3 byarasiwe ikamanyora byaguye ku butaka bw'u Burundi hafi ya Gatoki muri zone Rukana. Nta muntu wapfuye cyangwa ngo hagire ibyangirika. Amakuru arakomeza avuga ko abasirikare b'u Burundi bari mu misozi miremire ya groupement ya Bwegera zasubije zirasa ikamanyora zibasira abantu, zibasira ahantu hatuwe cyane nko mu birometero 15. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politiki yashyize ahagaragara itangazo rivuga ko abaturage 4 bishwe, abandi 6 barakomereka mu duce twinshi twa Kamanyora. Yavuze kandi ko ibyo bisasu byaturutse ku birindiro by'abarundi. SOS Media Burundi ntiyashoboye kugenzura ayo makuru mu bwisanzure. Abanyekongo bakaba bahejejwe ku mupaka. Aho byifashe bite ku ruhande rw'inkombe za Kongo? Imbonerakure, urubyiruko rwa CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi bashyigikiwe n'abasirikare b'abarundi FDNB babujije abanyekongo bahunga kwambuka uruzi rwa Rusizi. Guverinoma y'u Burundi ntacyo iratangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'ibyo kubuza abahunga kuba bahunga. Dukomeje rero ibikomeje kuvugwa ku rugamba cyangwa uko byifashe ku mirongo y'urugamba uyu munsi, nuko M23 yirukanye FARDC n'abayifasha mu birindiro 2 by'ingenzi ikaziba. Aho bimeze bite ku munsi wa gatatu wikurikiranya w'imirwano? Ibintu birakomeye aho ihuriro rya FARDC twakomeje kugenda rigarukaho rihanganye na M23. Iri huriro rikaba ryahuye n'uruva gusenya ikaziba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agera ku rubuga rwa Tazama RDC aturuka muri icyo gice aravuga ko M23 imaze kwirukana FARDC n'abafatanyabikorwa bayo mu birindiro 2 by'ingenzi muri iki gitondo
cyo kuwa kane tariki 4 Ukuboza 2025. Ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo baracyagerageza kurinda ibirindiro bimwe na bimwe, ariko bikomeje kugira ingufu nkeya nk'uko amakuru amwe abitangaza. Kuri axe ya Katogota Kamanyura ibintu bikomeje gutuza muri gitondo, ariko bishobora guhinduka akanya akariko kose. Hagati aho ntabwo wapfa kumenya ugenzura agace ka Gatogota hagati ya M23 cyangwa FARDC n'abayifasha. Ayo ntamwe mu makuru dukesha Tazama RDC, nayo akaba ari abanyamakuru umaze kumenyera tugenda twifashisha. By'umwihariko bo bakaba baramaze kugaragaza babogamira ku ruhande rwa Kinshasa, ariko iyo bigeze ku gukubitwa kwa Katanyama bavugisha ukuri rimwe na rimwe. Umunsi wa gatatu rero nk'uko mubyumva w'intambara zikaze hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za FARDC zifatanyije n'abazarendo Ikamanyura no muri Kaziba, ibintu birakomeye. Ni ukuvuga ngo tugiye ubwo muri Kamanyura na Kaziba ukuntu ho ibintu byifashe. Intambara hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abazarendo n'inyeshyamba za M23 igeze ku munsi wa gatatu wikurikiranya nk'uko twakomeje kugenda tubivuga muri Kaziba no muri Kamanyura muri teritwari ya Walungu muri Sud Kivu. Nk'uko bivugwa n'abatuye muri ako gace kuva mu gitondo cyane mu gitondo cya kare nibwo imirwano yatangiriye Kaziba hagati y'impande zombi. Ingabo za leta zirimo gukoresha indege z'intambara n'indege zitagira abapilote zimenyoreye nka drones mu kurasa ku birindiro by'inyeshyamba. Guhera saa 11:30 nibwo imirwano yongeye kubura hafi mu bice byose bya Kaziba. Drones n'indege zirimo kuzenguruka Kaziba nk'uko byatangajwe no haya makuru itangazamakuru dukesha inkuru mu gihugu imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikamanyura imirwano nayo irakomeje kuva mu gitondo, abaturage bose bakingiranye mu ngo zabo cyangwa banze gusohoka mu ngo zabo, abandi bo kuva ejo kuwa gatatu bihutiye kwambuka umupaka w'u Rwanda bahungira i Bugarama. Mu yindi mirwano muri teritwari baturanye ya Kabare ni Imudaka, aho abazarendo n'abarwanyi ba AFC M23 bafunguye undi murongo w'igisirikare, umurongo w'urugamba kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Inyangezi no Ikatogotaho harabarirwa ituze ryaturutse kuva mu gitondo. Uko ubwo ndi kuvuga Inyangezi na Katogota, no kuvuga ngo ho kuva mu gitondo hari kugaragara ituze. Izi ntambara rero zikaba ziri gukwirakwira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ziri kuba mu gihe kuri uyu wa kane ba Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda bari bugerageze gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi imbere ya Donald Trump i Washington DC. U Rwanda rushijwe gushyigikira abarwanyi ba AFC M23, ariko Kigali yo ikabihakana buri gihe. Mu gihe FDLR yo Kinshasa isa ntiyemeye ko ibarizwa mu gisirikare bijyanye n'ibyo bagiye batangaza mu minsi yashize, ndetse bakaba baremeye ko bagomba gusenya FDLR ibarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka irenga 31 ishize. Tugiye gukomeza tubakurikirana amakuru, ariko uyu munsi turibanda ku makuru ari kuvugwa mu bijyanye ni Washington DC, aho mu kanya ndibuze kubagezaho ibijyanye n'imyiteguro ahigeze mbere gato cyane yuko amasezerano ashyirwaho umukono mu kanya gatoya. Reka bashimire, mukomeze mane nanjye, niba utarakanda subscribe yikande, ubundi amakuru yose akomeze akugereho 5 kuri 5. Ciao ciao, ndabakunda cyane.